Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Abasirikare ba Kongo barenga 1000 n'abapolisi 600 bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, abasirikare ba Kongo barenga 1000 n'abapolisi barenga 600 nyuma yaho M23 yigaruriye igisagara cya Bukavu, ndetse M23 ikaba yamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abapolisi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kwemeza aya makuru, ndetse buravuga yuko bajyanwe irya nino mu makambi atandukanye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo babe bagiye guhabwa ubuhungiro mu gihe umutekano utaragaruka mu buseruko bwa Kongo. Amakuru yizewe aravuga ko muri bano basirikare ba Kongo binjiye mu Burundi harimo inyeshyamba za FDLR ziyise abasirikare ba Kongo. Amakuru kandi aravuga yuko inyeshyamba za FDLR zagaragaye zirimo kuvuga ikinyarwanda, ndetse bamwe bakaba bavuze yuko ubutegetsi bwa Gitega bukwiye kubafasha bakabasubiza intwaro zabo. Ubwo bageraga mu Burundi intwaro zabo bazibambuye. Umwe muri bo yumvikanye arimo kwidodomba avuga yuko batari bakwiye kubambura intwaro, ahubwo ko bari bakwiye kuzibaha maze bagahangana n'umwanzi bavuga ko ngo agiye gutera igihugu cy'u Burundi. Hari abagaragaye bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse amakuru twamenye aremeza neza ko ari inyeshyamba za FDLR zamaze kwinjira mu Burundi ziyita abasirikare ba FARDC. Aya makuru rero turaza kuyagaruka ko, ndetse turaza kurabira hamwe ibya bano basirikare ba Kongo bakomeje kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko imirwano irimo kubica bigacika muri teritwari ya Rubero. Muri Rubero abarwanyi ba M23 bagiye kwigarurira centre ya Rubero. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare ba FARDC bamaze guta intwaro zabo bakirukanka. Abarwanyi ba M23 bageze neza mu marembo ya centre ya Rubero, ndetse amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwaho nabwo bwamaze guhunga. Amakuru arimo kutugeraho avuye muri Rubero aremeza ko wari urongoye teritwari ya Rubero nawe yamaze guhunga. Administrateur wa Rubero yamaze guhunga, ndetse amakuru aremeza ko ubuyobozi bwaho bwose bwamaze guhunga. Ibingibi rero bitandukanye n'ibyari byatangajwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bwari bwasabye ko abategetsi bose bagomba kuguma mu bice barimo kurongora. Ubutegetsi bwa Kongo bwari bwavuze ko abategetsi batagomba guhunga, ariko aho M23 irimo kugera abasirikare ndetse n'abategetsi barimo kuvanamo akabo karenge bakirukanka. Mu kanya gato rwose abarwanyi ba M23 baraba basesekaye muri centre ya Rubero. FARDC ndetse n'uburongozi bwa teritwari ya Rubero bose bamaze guhunga, nk'uko amakuru yizewe arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Iby'aya makuru y'imirwano irimo kubera muri Kongo turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Muri aka kanya ndagira ngo tuganire ku makuru akomeye cyane ya hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi ibintu byayangaye. Ndasubiramo ngo ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye burimo kugenda bugera ku marembera yabwo. Ubutegetsi bwa General Neva bwaba bugiye kugera ku musozo. Hari amakuru avuga yuko intambara ikomeye cyane yabigiye kwaduka mu Burundi, ndetse abagwizatunga bakomeye, abajenerali ndetse n'abandi bajejeta faranga mu gihugu cy'u Burundi barimo guhungisha imiryango yabo kubera ubwoba bw'intambara ikomeye ishobora kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi nabibabwiye ko mu makuru yacu yatambutse.
Muri aka kanya ndagira ngo tuvuge ku makuru akomeye y'abasirikare ba Kongo barimo guhungira mu Burundi. Abasirikare barenga 1000 ba Kongo binjiye mu Burundi. Amakuru twamenye nuko muri bano basirikare ba Kongo binjiye mu Burundi harimo interahamwe za FDLR, ndetse bamwe bumvikanye barimo kwitotomba ubwo igisirikare cy'u Burundi cyari kirimo kubambura intwaro. Bavuze yuko igihugu cy'u Rwanda ngo gishaka gutera Burundi. Bano basirikare bakaba barumvikanye bavuga yuko ubutegetsi bwa Gitega butari bukwiye kubambura intwaro zabo, ahubwo Kongo bari bakwiye gufatanya bakarwanya igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo bakanarwanya M23 bigaragara yuko yamaze kugera ku mipaka y'u Burundi. Amakuru yizewe twamenye nuko abasirikare barenga 1000 aribo binjiye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi aravuga ko hariya hafi ya Burarudi abasirikare b'u Burundi barimo gukorana neza na bano basirikare bavuye muri Kongo. Abasirikare ba Kongo bariko baragaragara bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi hariya hafi ya Burarudi. Amakuru aravuga yuko bamwe bajyanwe mu bigo bya gisirikare, abandi bakavugwa ko bajyanwe mu makambi. Gusa amakuru twamaze kumenya nuko ubutegetsi bwa Gitega bwaba burimo kuvanga abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi. Mu ijoro ryakeye hari ikinamico yakozwe n'ubutegetsi bwa Gitega, aho bavuze ko abapolisi ndetse n'abasirikare bajyanwe mu makambi yabo kugira ngo bacungirwe umutekano badafite inkogo. Gusa mu gatondo k'irigenekerezo rya 20 Iyakure Official yamenye amakuru akomeye. Ubutegetsi bwa Gitega ntabwo bwigeze bubajyana mu makambi yabo. Iki ni ikinyoma. Ubutegetsi bwa Gitega bwabavanze n'abandi basirikare ndetse n'imbonerakure. Amakuru aravuga yuko bamwe bagiye mu makambi y'igisirikare cy'u Burundi, abandi bagaragaye kuri Burarudi bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi, abandi bagaragaye mu bice birimo gukorerwamo imyimenyerezo n'imbonerakure. Amakuru rero akavuga ko izi ngizi ari interahamwe za FDLR zinjiye mu Burundi. Interahamwe za FDLR zirimo gukorana n'igisirikare cya Kongo, barimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi, ndetse ngo bafite imigambi yo guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko barimo kuronka imyimenyerezo, ndetse ko ngo barimo gutegura ibitero bishobora kuzibasira umutekano w'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira. Ku munsi w'ejo ubutegetsi bwa Gitega bwavuze ko abapolisi 100 aribo bonyine ngo binjiye mu Burundi. Iki ni ikinyoma, barabahenda rwose. Abapolisi ba Kongo binjiye mu Burundi bararenga 600, ndetse ku munsi w'ejo igisirikare cy'u Burundi n'igipolisi cy'u Burundi mwabonye ko bafashe abantu barenga 100 byitwa ko ari abapolisi ba Kongo, bakabajyana mu gace ka Muramvya, ndetse bagafata amafoto bakerekana ko babambuye intwaro zabo. Nibyo rwose bariya abapolisi 100 bambuwe intwaro zabo, ariko abandi benshi binjiye mu Burundi ntago intwaro zabo bazambuwe. Abasirikare barenga 1000 barimo FDLR binjiye mu Burundi ntibamburwa intwaro zabo. Iringiri rero ni ikosa rikomeye ubutegetsi bwa Gitega burimo gukora. Abasirikare barimo guhungira mu Burundi kubera ko Gitega irimo gufatanya na Kinshasa. Intwaro zabo ntibazibambure, ahubwo bagahita baberekeza mu makambi ya gisirikare y'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye gufatanya. Hari n'amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bugiye gukorana n'ubutegetsi bwa Kongo, maze ngo ubutegetsi bwa Kongo bukazagaba ibitero kuri M23 bakoresheje ubutaka bw'u Burundi. Ubutegetsi bwa Kongo burashaka gukoresha igihugu cy'u Burundi nka bazariyeri, maze abasirikare bakava mu Burundi bakagaba ibitero ku butaka bwa Kongo, cyane cyane mu bice byegeranye n'u Burundi. Biranavugwa ko indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zishobora guhagurukira i Bujumbura, ndetse zigafatanya n'iza Afurika y'Epfo, maze ngo bakagaba ibitero mu bice birimo kugenzurwa na M23. Ibingibi byose rero ni birimo gutegurwa n'igisirikare cy'u Burundi. Gusa amakuru yizewe kandi twamenye nuko FDLR irimo kwinjira mu Burundi, kandi ikaba ifite intwaro zayo, ikaba irimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi ku mugaragaro. Ibingibi rero ni ibintu biteye inkeke cyane ku mutekano w'akarere k'ibiyaga binini.
Mu gihe rero abasirikare ba Kongo FDLR ndetse n'abapolisi barimo guhungira mu Burundi, ndabamenyesha ko muri Kivu y'Amajyepfo abarwanyi ba M23 bo bakomeje kwigarurira ibice byinshi. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko ndetse ubungubu rwose bamaze kwigarurira agace ka Uvira, igisigaye ni ugutangaza yuko bamaze kukigarurira. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo kandi abarwanyi ba M23 barimo gusatira teritwari ya Rubero. Administrateri wa Rubero yamaze guhunga. Amakuru aremeza ko abasirikare ba FARDC nabo bamaze guhunga. Teritwari ya Rubero ubungubu igiye kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23 ndetse hari ubwoba bwinshi ko umujyi wa Butembo ari wo ugiye gukurikiraho, kuko bano barwanyi bari ku muhanda neza werekeza muri Butembo. Ndetse amakuru aravuga yuko abanande bafite ubucuruzi bukomeye muri Butembo batangiye kuvuga yuko imirwano irimo kubasatira. Ibintu birakomeye cyane rero, Tshisekedi arimo gukubitwa ndetse igisirikare cya Kongo biragaragara yuko ari kinebwe cyane ku rubuga rw'imirwano. Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi yabagiye guhunga. Tshisekedi ngo yamaze kwaka ubuhungiro mu gihugu cya Angola nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu. Hari amakuru kandi avuga ko intwaro ya Tshisekedi abasirikare bashobora kuyitembagaza kubera ko barimo kumushinja ko yaba ari umugambanyi, ngo yanze kuganira na M23 kugira ngo M23 ikomeze yigarurire ubuseruko bwa Kongo. Ndetse ngo Tshisekedi yaba arimo gufasha bano barwanyi mu mugambi wabo wa balkanization. Ibintu ntabwo byoroshye rero muri Kongo. Uko bitoroshye muri Kongo ni nako bikomeye cyane mu Burundi. Mu Burundi abasirikare barimo guhungisha imiryango yabo. Ubwoba bw'intambara ni bwinshi cyane mu gisagara cya Bujumbura ndetse na Gitega. Ubwoba bw'intambara ikomeye cyane bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi ubwoba ni bwose ko ibintu bigiye kuyangara. Abaturage baravuga ko bafite ubwoba bwinshi. Abagwizatunga, abasirikare bakomeye bose baravuga ko ubwoba bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Harimo kwitegurwa intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho General Evaristo Ndayishimiye ahamagariye abaturage kuryamira amajanja bakitegura intambara ikomeye. Ndetse nyuma yaho M23 ifashe umupaka wa Kamanyora ndetse aba barwanyi bakaba bamaze kugera mu gace ka Uvira. Ubwoba bw'intambara bwongeye kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Mu gisagara cya Bujumbura ubwoba ni bwose. Irya nino mu ntara zitandukanye ubwoba ni bwose, muri Rumonge, muri Cibitoke, muri Bubanza, muri Muyinga, muri Kirundo, muri Cankuzo, muri Karusi, ubwoba ni bwose. Igitega naho ubwoba ni bwose. Abategetsi baravuga yuko ibintu bigiye gukomera mu Burundi. Nyuma yaho M23 yigaruriye urubibe rwa Kamanyora ndetse M23 ikaba yamaze gufunga imipaka yose y'igihugu cy'u Burundi na Kongo. Ubungubu ibintu byayangaye mu Burundi. Amakuru akomeye cyane amaze kutugeraho ndetse amakuru twakoreye amatohoza aremeza ko abategetsi bakomeye batangiye guhungisha imiryango yabo. Abajenerali bakomeye mu Burundi batangiye guhungisha imiryango yabo bayijyana mu gihugu cya Tanzania. Ndasubiramwo, abategetsi bakomeye, abagwizatunga ndetse n'abasirikare bakomeye mu Burundi barimo guhungisha imiryango yabo. Hari ubwoba ko intambara ikomeye cyane yabigiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Iyakure official yamenye amakuru akomeye yemeza ko abajenerali barimo General Prime Niyongabo aba hafi mu muryango wiwe bamaze guhungira muri Tanzania. General Jean Paul Habimana wungirije General Prime Niyongabo nawe umuryango wiwe wamaze guhungira mu gihugu cya Tanzania. Iyakure official yamenye amakuru yemeza ko abandi bajenerali bakomeye barimo General Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi ndetse na General Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi, bose bamaze guhungisha imiryango yabo, benshi bakaba berekeje muri Tanzania.
Amakuru kandi aravuga ko General Kirapanze akuriye umutekano w'umukuru w'igihugu nawe yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe bakaba bamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe twamenye kandi twakoreye amatohoza aremeza ko abasirikare barimo kubibona ko intwaro ya General Neva yabigiye kugera ku iherezo ryayo. Intwaro ya General Evariste Ndayishimiye ngo irageramiwe mu buryo bukomeye. Hari ibimenyetso byerekana ko intambara ikomeye cyane yabirimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Imbonerakure zirimo guhabwa imiheto, amacumu, imipanga ndetse n'inkoho zo mu bwoko bwa Kalachnikov. Imbonerakure zo muri Cibitoke, muri komine za Mabayi, muri komine Rugombo ndetse no muri Bukinanyana zarahawe ibigwanisho ku igenekerezo rya 18 uku kwezi kwa kabiri. Imbonerakure zo muri Cankuzo zarahawe ibirwanisho. Imbonerakure zo mu Kirundo zarahawe ibirwanisho. Ibi byose rero birerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD burimo kwitegura intambara ikomeye mu Burundi. Abasirikare nabo babwiwe ko bagomba kuryamira amajanja ku munota ku wundi umwanzi yatera igihugu cy'u Burundi. Abasirikare rero nabo baryamiye amajanja kandi bafite ubwoba bw'intambara ikomeye cyane yabigiye kwaduka mu Burundi. Abarimo gusoma ibimenyetso by'ibihe batangiye guhunga igihugu cy'u Burundi. Abarimo kureba neza ibigiye gushikira u Burundi barimo kuzinga utwabo bakava mu Burundi. Amakuru twamenye nuko bamwe mu badiplomate nabo batangiye kuva mu Burundi nyuma yaho leta y'u Burundi yirukanye uwaserukiraga PAM. Amakuru aravuga yuko benshi mu badiplomate nabo batangiye kuzinga utwabo ndetse ibihugu bikomeye byatangiye guteguza abaturage babyo bari Bujumbura ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu gisagara cya Bujumbura ndetse na Gitega. Abaturage bo mu gisagara cya Bujumbura babwiye umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana kubwoba ari bwose ndetse ko birimo kwibonekeza ko Burundi bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Gusa hari ubwoba ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushobora gukorwa nyabwoko rigakorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi. Dore nk'ubu ngubu imbonerakure zarahawe inkoho kandi bazibwiye ko abanzi babo ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kubwira imbonerakure ko abatutsi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo bagomba kubivuna. Hashize iminsi amavideo arimo gukwiragira irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi muri groupe za WhatsApp z'imbonerakure. Barimo kuvuga yuko bagomba kugura imihoro, bakagura amacumu ndetse ngo bagahabwa inkogo maze ngo bakica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bagiriza ko aribo bageramiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Imbonerakure irya nino ku mitumba zirimo guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare. Ku isaha y'isa 10 z'umugoroba irya nino mu bisagara bitandukanye ku mitumba ndetse no ku bucimbiri imbonerakure zirimo gukora za defile ndetse n'imyimenyerezo ya gisirikare. Iyi myimenyerezo iriko irakorwa irya nino mu gihugu irimo gukurikirwa n'amajambo y'urwango aho barimo kuvuga ko abatutsi bagiye gutembagaza intwaro ya General Neva. Ibingibi rero n'urwango rukomeye cyane ndetse imbonerakure zamaze guhabwa ibirwanisho ngo ziteguye gukora ubwicanyi barwanira General Evariste Ndayishimiye urimo kubeshya irya nino avuga yuko abatutsi ngo bagiye gutembagaza intwaro yiwe. Mu Burundi rero ibintu byayangaye. Ibimenyetso byose birerekana ko ibintu bigiye kuba bibi mu Burundi. Burundi bugiye kugwa mu manga ikomeye cyane. Abagwizatunga nabo bamaze kuzinga utwabo barimo kwerekeza muri Tanzania. Ndababwira ko abagwizatunga barimo kuzinga utwabo bakerekeza muri Tanzania. Amakuru arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye i Dar es Salaam muri Tanzania aravuga ko abagwizatunga benshi bo mu Burundi barimo guhungira muri Tanzania ndetse no guhungisha imiryango yabo.
ariko ikintu kitari kimenyerewe cyane ni ukubona imiryango y'abasirikare bakomeye barimo General Prime Niyongabo, General Jean Paul Habimana, General Ildefonse Habarurema, General Gaspard Baratuza ndetse na General Kirapanze, aba bose bamaze guhungisha imiryango yabo. Amakuru yizewe aremeza neza ko bahungiye mu bice bitandukanye muri Tanzania. Amakuru navanye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura aremeza ko kuva ku igenekerezo rya 16 abajenerali bakomeye mu Burundi batangiye guhungisha imiryango yabo. Abagwizatunga benshi bagaragaye ku kibuga cy'indege n'imiryango yabo. Abatambukanyi b'abajenerali ndetse n'abana babo bagaragaye bafite amavalize menshi ku kibuga cy'indege, ndetse amakuru akavuga yuko abandi banyuze inzira y'ubutaka berekeza muri Tanzania. Ba koloneli ndetse na ba majoro nabo bakomeje guhungisha imiryango yabo bakoresheje inzira y'ubutaka bakinjira muri Tanzania, ndetse amakuru aravuga yuko urujya n'uruza rukomeje kwiyongera ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Abategetsi muri Tanzania baravuga yuko ingendo z'abarundi binjira muri Tanzania zirimo kwiyongera. Amasoko yacu muri Tanzania aravuga ko muri izi ndwi ebyiri ziheze abarundi benshi barimo kwinjira muri Tanzania. Ibi byose ngo ni ukubera ubwoba bw'intambara yabigiye kubera mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu benshi mu Burundi baravuga ko bafite ubwoba. Abanyagihugu bararara ntibuca mu gisagara cya Bujumbura. Abanyagihugu baravuga ko intwaro ya General Neva igiye kubakwegera akarambaraye. Hashize iminsi General Evaristo Ndayishimiye arimo guhahamura abaturage ababwira ko intambara igiye gutera, ndetse General Neva yababwiye ko bagomba gufata ibirwanisho byabo bose ngo bakaryamira amajanja bakajya kurwana n'igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe yavugaga ko ngo gishaka gutera igihugu cy'u Burundi. Aya magambo yayatangarije mu ntara ya Kirundo ubwo yari yashyiriye ibipfungurwa abaturage barimo kwicwa n'inzara. Amakuru rero aravuga ko abanyagihugu ubwo bari bwose. Abaganiriye n'umumenyesha makuru wacu baravuga yuko ibyabona byose birimo kwerekana ko u Burundi bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye. Abategetsi ba Gitega baravuga ko iyi ntambara nta kabuza ngo u Rwanda ari rwo rushaka gutera u Burundi, ndetse ngo abategetsi b'u Burundi bafite amakuru bemeza ko M23 igiye gufasha Red Tabara maze ngo bagatembagaza ubutegetsi bwa General Evaristo Ndayishimiye. Muri iyi minsi rero aho M23 imaze kwigarurira agace ka Kamanyora ndetse bakaba bageze no mu gace ka Uvira, ubwoba bwongeye kuba bwinshi ku butegetsi bwa Gitega. Ubwoba bwabaye bwinshi ko M23 yabigiye gufasha Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Abasirikare bakomeye nabo baravuga yuko intambara nta kabuza igiye kuba mu Burundi. Abasirikare barimo guhunga ndetse barimo no guhungisha imiryango yabo. Iki ngiki rero kikaba ikimenyetso simusiga cyerekana ko intambara yabigiye kuba mu Burundi. Imirwano irimo kubera muri Kongo ikomeje guhindura isura. Abarwanyi ba M23 bakomeje kwigarurira ibice byinshi. Muri aka kanya turiko turavugana abarwanyi ba M23 bamaze kugera neza mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kugera mu mujyi wa Uvira, nubwo M23 itarasohora itangazo yemeza ko yamaze gufata uyu mujyi. Amakuru yizewe kandi twatohoje neza aremeza ko amakamyo atwaye abarwanyi ba M23 ku mugoroba w'igenekerezo rya 19 yaraye yinjiye mu gace ka Uvira. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu masoko yacu muri M23 aremeza neza ko abarwanyi ba General Makenga bamaze neza kugera mu mujyi wa Uvira. Hari abandi barwanyi benshi cyane bakiri mu nzira berekeza muri Uvira, ndetse M23 yamaze kwegukana ubugenzuzi bw'uyu mujyi.
nta tangazo rirasohoka ryemeza ko uyu mujyi bawigaruriye, ndetse ibimenyesha amakuru byo muri Kongo nabyo ntabwo biremeza aya makuru. Gusa amakuru twamenye kandi twavanye mu masoko yacu yizewe, amakuru twavanye muri M23 ndetse no muri FARDC yose aremeza ko abarwanyi ba General Makenga ku mugoroba w'igenekerezo rya 19 baraye mu mujyi wa Uvira. Mu gihe rero M23 iri ku muvuduko yigarurira ibice byinshi, ndabamenyesha ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo burimo kudagadwa. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'abamenyesha amakuru rurangiranwa muri Kongo. Amakuru arimo gutangazwa n'abadiplomate i Kinshasa aravuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bugeramiwe. Hari amakuru avuga yuko abasirikare bakomeye baba bagiye gukora kudeta muri Kongo. Abadiplomate batangiye guhunga i Kinshasa. Ibihugu bikomeye birimo guhungisha abaturage babyo bari i Kinshasa, ndetse abadiplomate barimo kugendera mu bimodoka bitamenwa n'amasase. I Kinshasa ibintu byadogereye, hari akavuyo kenshi ndetse biribonekeza ko Tshisekedi ubutegetsi bwamunaniye. Amakuru arimo gutangazwa n'abadiplomate bakomeye i Kinshasa aravuga yuko hari umugambi w'abasirikare wo gutembagaza ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse ko abasirikare bamaze kurambirwa inyifato ya Tshisekedi ngo yabashoye mu ntambara, ariko nta mugambi afite wo gutsinda iyi ntambara, ndetse ngo yaratsimbaraye yanga kuganira na M23. Hari abasirikare batangiye gushinja Tshisekedi ko nawe yaba yinyegeje inyuma y'umugambi w'abashaka gucamo Kongo kabiri, ngo akaba yaranze ibiganiro kugira ngo M23 ikomeze irwane yigarurire ibice byinshi maze izatangaze ko ishinze leta ya Kivu. Tshisekedi rero barimo kumurega ubugambanyi ndetse no kuba rwose ngo yaba arimo gukorana na M23. Iyaba adakorana na M23 ngo yakabaye yaremeye ibiganiro intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zitaragwa mu minwe y'abarwanyi ba General Makenga. Kuba rero ngo yaratsimbaraye akanga ibiganiro kandi abibona neza ko M23 irimo kumurusha imbaraga ku rugamba, ibingibi ngo ni ikimenyetso cy'uko yaba ari umugambanyi ndetse nawe ashyigikiye umugambi wa barikanizasiyo. Ibingibi rero byatumye abasirikare barakara, ndetse amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bugeramiwe cyane. Amakuru arimo guturuka i Kinshasa aravuga yuko ibintu byadogereye, ubwicanyi burimo kwiyongera mu mabarabara yo muri Kinshasa. Abanyamurenge ndetse n'abantu bavuga ururimi rw'igiswahili barimo kugirirwa nabi, benshi barimo gushinjwa kuba intasi za M23. Abaswahilofone barimo kwicwa ku mugaragaro ku manywa y'ihangu, ndetse biravugwa yuko ngo baba ari intasi z'igihugu cy'u Rwanda zirimo kwidegembya i Kinshasa. Harimo kubera ubwicanyi bukomeye cyane muri uyu mujyi wa Kinshasa. Abadiplomate bo rwose batangiye guhunga uyu mujyi, ndetse ibihugu bya rutura byaburiye abaturage babyo ko bagomba kuva i Kinshasa vuba na bwangu kubera ko nta mutekano uri muri uriya mujyi. Hari amakuru kandi yemeza ko Tshisekedi nawe arimo kubibona ko ubutegetsi bwiwe bugeramiwe, nawe akaba rwose arimo gushaka uko yahunga Kongo. Ndasubiramwo, amakuru arimo gutangazwa n'abamenyesha amakuru rurangiranwa muri Kongo aremeza ko Tshisekedi yaba agiye guhunga igihugu. Tshisekedi ngo yaba agiye guhunga nyuma y'aho abibona neza ko ibintu byamukomeranye, ibintu byadogereye i Kinshasa, ndetse Tshisekedi ntago agifite kontrole y'ubutegetsi. Amakuru aravuga yuko Tshisekedi yaba agiye guhungira mu gihugu cya Angola cyangwa se akerekeza i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi aho n'ubundi yabaga, ndetse hano mu Bubirigi hoho ni umwenegihugu waho kuko yamaze kuronka ubwenegihugu bw'Ububirigi. Amakuru yizewe yemeza ko Tshisekedi arimo gushaka ukungene yava muri Kongo, ndetse ngo ubwo yajyaga murangura kuganira na Joao Lorenzo iyi ngingo ngo bayiganiriyeho, igihugu cya Angola kikaba cyaramwemereye ubuhungiro bw'igihe gito. Abamenyesha amakuru rurangiranwa muri Kongo baravuga ko Tshisekedi ibintu byamuzambanye, ngo yaba yarasabye Joao Lorenzo ko yamuha ubuhungiro, ndetse Lorenzo nawe yarabimwemereye.
Tshisekedi ngo arimo gusoma ibimenyetso by'ibihe akabona neza ko ubutegetsi bwiwe bugiye gutembagazwa. Amakuru atugeraho aravuga ko abajenerali batakivuga rumwe na Tshisekedi, ndetse ngo bamwe batangiye kumuburira bamubwira ko yazinga utwiwe akava muri Kongo. Tshisekedi rero biravugwa ko ashobora guhungira mu gihugu cya Angola cyangwa se akerekeza mu Bubiligi, aho n'ubundi asanzwe afite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Amakuru yizewe aravuga ko umuryango wa Tshisekedi bamwe batangiye guhunga bava muri Kongo, ndetse nyina wa Tshisekedi wewe yamaze guhunga. Amakuru yizewe aremeza ko nyina wa Tshisekedi yamaze kwerekeza mu Bubiligi avuye muri Kongo. Tshisekedi yamaze kumuhungisha. Amakuru kandi aravuga ko aba hafi mu muryango wa Tshisekedi nabo rwose bamaze kurira indege bakerekeza mu Bubiligi. Aya makuru agakomeza yemeza ko na Tshisekedi nawe rwose yaba agiye guhunga Kongo, kubera ko arabibona ko ibintu byamuzambanye kandi ko atagifite kontrole ku butegetsi bwa Kinshasa. Imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo ikomeje kwambika ubusa Tshisekedi. Tshisekedi yakoze ibishoboka byose ngo arwanye M23, ariko byamutaye kuwa amazi. Tshisekedi ntacyo atakoze, yahuruje ibihugu by'amahanga ndetse azana abasirikare ibihumbi n'ibihumbi, azana abacancuro ibihumbi n'ibihumbi, ariko bano bose M23 yarabakinagije ku rugamba. Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo birimo kugenzurwa na M23. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko ndetse barimo kwigarurira ibindi bice byinshi. Tshisekedi rero ubungubu ibintu byaramukomeranye ndetse yarananutse mu buryo bugaragarira amaso. Abari hafi ya Tshisekedi baravuga yuko yatakaje ibiro bigera kuri 12 kubera gutekereza ndetse no guhangayika mu buryo bukomeye. Mu gihe rero birimo kuvugwa ko Tshisekedi yabagiye guhunga, ndabamenyesha ko urugamba rwo rukomeye cyane. Abarwanyi ba M23 bakandagije ikirenge cyabo muri Uvira. Abarwanyi ba M23 bagiye gukomeza berekeza muri Tanganyika, ndetse amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bubibona neza ko revolution y'abarwanyi ba M23 nta gitangira. Nta kabuza ngo bagomba kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu gihe rero Tshisekedi wewe arimo gutegura guhunga, igihugu kibanyi kiwe aricyo gihugu cy'u Burundi cyo kirafite ubwoba bwinshi ko M23 ishobora gutangiza ibitero bigamije gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. General Neva akomeje gutabaza irya nino. Mu gihugu cy'u Burundi ubwoba ni bwose. Mu Burundi hari icyoba cy'intambara, ndetse abasirikare baryamiye amajanja ku mupaka w'u Burundi na Kongo, bashinze ibitwaro biremereye cyane, baravuga ko biteguye guhangana na M23. Mu gihe M23 irimo kwegukana intsinzi ku rubuga rw'imirwano, hari inkuru ibabaje cyane yamenyekanye Iminembwe. Amakuru yamenyekanye Iminembwe aremeza ko Koloneli Makanika watwirwaneho yitabye Imana. Yanyuraga benshi mubari bamuzi, nta n'umutababajwe rwo yatuvuyemo. Muje mureba intego, murebe amaraso y'abana yaviriye muri iki gihugu. Ntabwo tuzayavira, kandi bitwaye dukora zakozwe n'abandi. Ibi bihe si ubwa mbere bituzaho. Igihe bamuhindanye n'abagakingiye baza bafata imunde bakazamuka, abantu bari mu mishasha babishwa n'amacinya, imiryango myinshi irahona irashira. Araba kandi baturanye bacu batuzize uko twarera. Ni ukuvuga ngo rero iyi ntambara tuzayirwana ingundura. Ubu turi kwirwanaho, ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibirura. Tuzotera tumeze nk'ibirura, kandi ibyo tuzabikora. Tuzarwana tumeze nk'amadubu. Niba mutumva ibirura, amadubu.
ntabwo ibi bizagarukira mu maboko yacu harimo inkota kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka. Mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka. Ibi tuzabihorera kugeza kuwa nyuma ibi, kandi igihe cy'imbabazi kizashyirwaho iherezo. Ndashaka kubabwira ko intambara tutenda kuyivaho. Nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka, wanadanganya. Nimba hari umuntu bibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga, hari ikindi yovuga, noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya, bongo. Tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea na mabadiliko yatakuwepo. Muraho neza banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubashikiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu mugabo murimo kureba kandi mumaze kumva ijambo ryiwe rikomeye yitwa Colonel Makanika, intwari y'Abanyamurenge. Inkuru mbi cyane yamaze kutugeraho iremeza ko intwari y'Abanyamurenge yamaze gutabaruka. Colonel Makanika yamaze kwitaba Imana. Amakuru yose arimo kungeraho avuye Minembwe aremeza urupfu rwa Colonel Makanika. Abanyamurenge twavuganye ndetse n'abarimo gutangaza amakuru yiwe bose ku mbuga ngurukana bumenyi baremeza ko drone z'igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri zarashe kwa Colonel Makanika mu gace ka Minembwe zikamwivugana. Ni inkuru mbi cyane yumvikanye Minembwe. Ni inkuru y'agashavu ndetse n'imiborogo mu gace ka Minembwe. Abanyamurenge benshi bariko barakorora amosozi. Ni inkuru bigoranye cyane kwakira kubera ko intwari y'Abanyamurenge, intwari yatwirwaneho yamaze gutabaruka. Ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba nibwo inkuru y'akababaro yatangiye kutugeraho ivuga yuko intwari y'Abanyamurenge yamaze kwitaba Imana. Amakuru yatangiye gutangazwa n'Abanyamurenge bari Minembwe ndetse bamwe barampamagaye bariko bararira cyane bakorora amosozi bavuga ko intwari yatwirwaneho imaze kwitaba Imana. Abanyamurenge baremeza neza ko ibitero bya drone z'igisirikare cya FARDC ari byo byahitanye Colonel Makanika. Colonel Makanika ni umugabo w'intwari cyane. Ni umugabo ubushitse wahagaze ku bwoko bwiwe. Colonel Makanika ni umugabo waharaniye ko Abanyamurenge birwanaho bakanga agasomborotso ndetse n'agasuzuguro k'ubutegetsi bwa Kongo. Colonel Makanika yaharaniye ko Abanyamurenge babaho baticwa. Colonel Makanika yaharaniye ko ubutegetsi bwa Kongo buhagarika ubwicanyi bukorerwa ubwoko bw'Abanyamurenge. Bungubu rero intwari y'Abanyamurenge yamaze gutabaruka. Amakuru arimo kongeraho yose arimo kuva imurenge ndetse amakuru arimo kuva mu bantu ba hafi ba Colonel Makanika aremeza urupfu rwa Colonel Makanika ndetse amakuru ya nyuma amaze kongeraho aremeza rwose ko ibitero bya drone byamuhitanye mu gace ka Minembwe aho yari aherereye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 19. Banyamurenge nimukomere ku muheto. Umwanzi wacu tuzamutsinda. Intwari Makanika aratabarutse. Makanika atabarutse afite ibikorwa bikomeye yarariko arakora Minembwe. Nkuko yagiye abivuga, yavuze ko urugamba tuzarurwana kandi tukarutsinda. Makanika yavuze ko urugamba tuzarutsinda. Banyamurenge rero nimukomere ku muheto, urugamba tuzarutsinda. Iri ni ryo jambo rikomeye Makanika yavuze, kandi yavuze yuko Abanyamurenge bazabaho mu mahoro batanyanyaswa n'ubutegetsi bwa Kongo, batanyanyaswa n'amoko baturanye, batanyanyaswa n'interahamwe ndetse n'ibihararumbo by'abamayimayi.
Muri aka kanya ndagira ngo mbagezeho ubutumwa bukomeye, ubutumwa bwa nyuma Koloneli Makanika yasize atanze. Koloneli Makanika yasize atanze ubutumwa bukomeye. Muri iyi minsi yaganiriye n'abaturage b'Iminembwe, yabagejejeho ubutumwa bukomeye. Bigaragara ko ari ijambo rya nyuma yari ariko arababwira. Nimwiyumvire ubutumwa bwa Koloneli Makanika, kandi nkasaba abanyaminembwe bose guhaguruka bagakaza urugamba, guhaguruka bagafora umuheto bakarengera uburenganzira bwabo. Ubu turi kwirwanaho, ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibirura. Tuzotera tumeze nk'ibirura, kandi ibyo tuzabikora. Tuzarwana tumeze nk'amadubu. Nimba mutumva ibirura, amadubu. Ntabwo ibi bizagarukira. Mu maboko yacu harimo inkota, kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka. Mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka. Ibi tuzabihorera kugeza ku wa nyuma ibi, kandi igihe cy'imbabazi kizashyirwaho iherezo. Ndashaka kubabwira ko intambara tutenda kuyivaho. Nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka, wanadanganya. Nimba hari umuntu bibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga, hari ikintu yovuga, noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya, bongo. Tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea, na mabadiliko yatakuwepo. Kuba tuzira gusa ko turi abanyamurenge mu gihugu cyose, ntawe twahemukiye. Tuzohagarara ku kuri, ntawe turenganyije. Nta muntu ubundi bwoko dusagariye ngo tumuhutaze, ahubwo duharanira kubaho kwacu kuko dufite uburenganzira. Ntawe tugomba gusaba kubaho, nta nuzo tubuza kubaho hano munsi y'ijuru haipo. Ni ngombwa ko mutagomba gutwarwa n'imfu z'abana ngo zise ngaho bibamaze ubwenge. Niko bigomba kugenda. Ibintu byose bisaba ikiguzi, kuko iyo bitagisaba ntago mwari kuba muri hano. Sasa urya mbere umunsi abana bapfa mu Matanganika badahe barwana, bakicirwa ku misego y'ibiraro, abandi bakarasirwa munsi y'inka bari gukama. Izo zarabaye. Wa munsi mwarerekeje ya nzira bavugaga ishi wanyu Misiri cyangwa mu Rwanda mukagenda, ariko icyatumye mutagenda ico nico gitume duhagaze hano, kandi duhagaze twebwe. Kugenda kwa mudabaye n'ababanjirije n'abazabakurikira ntabwo bizadutitura, nta nubwo bizaduca intege. Tuzakomereza aho nyine maraso yabo. Ni mureme mushikame. Intambara umuntu arayitangira, ariko kuyirangiza ntabwo ari akazi kiwe. Ushobora gusora isasu mu muntu ukari kubita rimwe rikica umuntu, cyangwa ari kugira ngo uzarigarure aho warikuye, biragora. Ndibaza neza ko iyi ntambara abayitangiye niba dasubiza inkota mu bwubati bazabyicuza ubuzima bwose. Ntabwo gupfa ko abanyamurenge bazira ubusa, bicwa na leta, bicwa na bene wabo b'Abakongomani, ntaco bazira ko ari abanyamurenge. Ntabwo ibi bizagarukira ngaho. Kwibohora kwacu kuzabaho tubishizemo imbaraga, tubihagurutsemo, kandi tubirimwo, kandi tuzaharanira kubaho kwacu nuko abandi baturage bose b'Abanyekongo, kuko bafite uburenganzira bwo kubaho. Dufite uburenganzira bwo kuja dushaka mu gihugu, ariko ntabwo tubyemerewe. Inzira zadifungwa ku banyamurenge, abandi zifunguye. Hano hariho ba Momo, mugabo niwe Momo, n'abashuruzi babahangaha mu Madegu, n'abashi Bukavu. Nta mushi urazira kuko atari umunyamurenge munene we y'abanyamurenge.
ariko habaza abacyuhere hano mu rusuku ugakomeza hano sinzi ko hari abanyamurenge bake cyangwa benshi bashaka kujana mu cyangwa kwemerere ko mujana atekereza ko yo guhurusa ibyo bizashirwa iherezo kandi ntabwo bizashirwa iherezo turyamye bizoshirwa iherezo nuko twahagurutse mureke gutwarwa n'imfu tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeje tudapfuye nta gakiza kazaboneka kandi tugomba gupfa kugira ngo abandi bagire gute babone agakiza ntabwo turi abasazi ntabwo turi irifu ibyo turimo turabizi twaraziyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice uko bashaka twavutse nk'abandi tubaho nk'abandi dufite uburenganzira bwo kugira iwacu rero mu kurangiza Mudabari yabaye umuyobozi mwiza twabivuze kandi akora ibintu byinshi kandi mwabyumvise yaravyaye Imana ishimwe ko yavyaye kandi asize abo yasize bazakomereza wise yagarukiye ko bigenda turi abana se babamuhinda twebwe turi muri imbunde kugena nabwo inkota hano inkota izava mu biganza byacu ko tubonye amahoro ntawe uzobona amahoro atayaduhesheje ntawe habe n'umuntu uzotubuza amahoro nawe azayabura hano mu biganza hari umuriro hano uduha amahoro tuzayamuha uyatwima nawe yabure nta mpamvu yo kurara duhagaze cyangwa tubona abandi basinziriye ibikundo rero tugomba kuba hamwe muri uru rugamba tukarurwana abantu bakareka kumera nk'inka zaziribwa n'agacembe abantu mukagabanya ibintu bitarakwiriye muri iki gihe abantu mupunguze za tension n'amasukari kuzamura kuvuga ni ibintu bimwe bitari ku murongo tuje mu rugamba rwo kwigwanaho turukomeze dufatikanyije abagore n'abagabo barahangaha tureke kuvuka ngo ibigwari urugamba n'urwacu ntaho uzarokoka ngo kubera ko wewe ngo wavuze neza cyangwe hari ukuntu witwaye imbere y'abatwica ntaho uzarokoka nuko twese ni mu gatebo kamwe tuzarokoka twaba tubashimiye imiryango yose iraha ibi muzabikomeze ibi muzabikomeze muzahore mwegerana n'ababuza abantu dufatane mu nda tubane ibike dufite tubisangire ihumure no magambo presence y'umuntu yarutana ibintu niyo wegereye umuntu gusa yumva kuko humuritse ibi muzabikomeze yabibuze chef rwose umwashize umugayo n'ubundi muzakomeze uwo mugayo mushire dukomezanye dufatikanye dushikirane dushikame tuzagera ku mahoro ibi byose bizashira aya marira twaturira azashirwa herezo azaga turabashimiye mukomere kandi mugira Imana.